الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام والإيمان والإحسان وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palangungan ng Muharram Islam, alhamdulillah, waktu ini laung taparsukuan sin Ma'had As-Sunnah menjadi nakauned to puro na to mulia amoy in pagkakitaan sin kita niyo amoy natanggos niya in hambuk kitab pag pangadjian na to bukon pila adlaw amoy in pagyanon kitab Al-Kabair, alhamdulillah naubos na niya to nawayon waktu atin niya duwaing isa puro na to amoy in dimhilkat o pangadjian sarta pagpatumtum ha waktu ini laung ta daing ha kitabus siya atin niya in pangadjion sing kita isab daing di ha ini daing hakuro na to amo hindi may kato pangadyan na waktu ini kitabus siyam tungod paparkala pagpuasa insyaallah ta'ala ay ini tayo turun niya ini ring hapanagnaan sin maudu sampai matanggos yung kitab insyaallah subhanahu wa ta'ala in mahuli ang naisab maubos do ay naisab guru daing ha ini Ma'had As-Sunnah amin sumubli insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari rin ako magpalukay, tukbal ko yung guru na to kaasan, amoy in tumagna, sin pangadyan, sin kita niyo rin kitab as-siyam, wayron na rin dahin kan Shaykh Al-Kasabi sa Akiral, wal katapot ang fadilatuhu maskura. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga katimanghuan na muha mga Islam mihayaon insyaallah umawa kita niyo pangajian atungod sinamuin maudu nasabot sinahambok puro kaina amunain asyam tungod pa amin para kala pagpuasa sin kita niyo insyaallah. May ini biya mga napisin kami in mauduin karena itukbal waktu ini ilmunasib karena sin hikatub siya in pagpuasa sin kita niyo ha bulan Ramadan magdaratong natong na ulang labi pila adlaw ra kuman dengan sabab yato natali sin hamuktay mangkod niyo ini in maudu bitsarahon hamunain para kala pagpuasa supaya insyaallah misan dakuman maniuti long ta pangadjian makarihil kami dengan mga kahukum-hukuman atau kan mga fawaid amuin madawhat sin kita niyo ha pagpuasa sin kita niyo sin bulan Ramadan in maudu ini asyam kawakan na to ha mga kakitab-kitaban sin fiqh. Adapun in kitab napisin kami bilang pangadjian sin kita ni amunain al-kitabul muyassar atau al-fiqhul muyassar serta nasabot din para kala asyam. Dengan sabihan to insyaallah mo kita ni marayaw supaya madawhat sin kita ni atau kan makakawa kita ni pangadjian biya na sin sambat amauduin in asyam bang tabi ang mga ta'rifan tawakan dihilan siya meaning qala fi at-tahdhib as-sawm fi al-lugha al-imsak 'an ash-shay' wat-tark lah in pagpuasa bang dihilan siya biya mga meaning lugha amo na in pagtangka ding haun-un na iwan pagtinggal ka Artinya tumangka ding hauno-uno na in pagtawag ito asyam.
ay as-sawm. Niyanan sin mga ulama Ramadan atau kan mga Arab hazaman na kauna o baita yung kanyanan syahru Ramadan karena inamin waktu yun nakalanduin paso dahil hakalima Ramad amin nakalanduin paso sabab yung mga Arab in pagnan nila sinamuin tiap-tiap bulan bulan sin Hijri pagpatupon nila haamuin waktu iban zaman sin kahalan sin hula. So pagka inhula amuin piagngan nila Ramadan mapaso ang ganyanan nila. Syahrul Ramadan karena mapaso in long ka waktu in weather kanila waktu yaw. Akaywa na ni sa baita sumya bidalik ay bi Ramadan liannahu yahriqu dhunub. Nyanan siya Ramadan sabab insini sunuhon niya in pardosahan sin manusia di bulan Ramadan. Bang tiap hari halada sin tao inamin pagpuasan niya. La syak inamin Ramadan ini ding hamanga faida niya apabila na hinang si manusia karena sin Allah papapasin pardosahan niya. Dia nga sin hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isisuin na mo asasin bulan Ramadan. Karena pag-iman niya sa Allah, iban huwat-huwat niya, hatutumbasan sin mahasud si Allah, haadlaw akhirat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yampun kan niya sin Allah, innaka unading hamanga fardusan niya. Amiyatin niya syahid ta, akaybanan kaul sin mga Arab, hanggang nila niya ng Syahrul Ramadan, liannahu yahriqu dhunub mapabas atau kan masunog in Ramadan masunog sin Ramadan in pardusan si manusia dun halaman niya na ay adapun istilah bang tabiya ta'rifan isan istilah syar'i maksud sin syara sinamin pagpuasa niya siyam laung sin mga ulama insini as-siyam atau kan as-sawm siwala imsakul muslim biniyati at-ta'abbud lillahi an asya'a makhsusatin min tulu'il fajri ila ghurub asy-syams. Amo na lang niya in pagtangka sin hambo muslim sarta yaagaran niyat karna sin Allah niyat karna pagtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala in pagtangka niya dahil uno-uno na amuin para kala tartag yan ang sin pagkaon pag-inom iban sin sumuok paasawa awag to sin adlaw tumangka hamang nasagot iban sin kaymanan hauno min tulu'il fajri ila ghurub asy-syams dahil pagkuha sin amuin fajar sadiq sambil tumugomin matasuha amya din dariban sin kaymanan ulama hatungod sinamin as-sawm. Ada po ni hikmat. Kung hindi mga wisdom, hikmat, makawa na to, di pagpuasa, halaman, simbulan Ramadan. Muna-muna. In hikmat sin pagpuasa. Mamanos, sumagbot kita. Tinggan niya, as-sawm sirrun bainal abdi wa khaliqi. Inamin pagpuasa ini. Insya rahasia antara sin ipon ilan sin nagpapandarikan amanin Allah subhanahu wa ta'ala sabab doon ini tumarang inamuin pagjaga niya sin ibadat niya sa Allah subhanahu wa ta'ala sarta matarbiyah inhambok muslim hauno amin jumara sin ibadat niya karena jajagahan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biarin pagtunay niya iban matarbiya ng muslim kumusog inamuin kamukha niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ikay siya tuling hamahikma ikarwa niya yu'awid al-umma ala al-nizam wal-ittihad wa hubb al-'adl wal-musawat hati niya mabiyaksa in ummat Islam hamin haaturan
sarta paghambuok iwan sin lasa hakaadilan ilan sin pagsamasiw. Pagsamasiw. Sabab doon hay ni sabab sin puasa yun ingkatan nagsasandal si Huda hirayan iban himiskin. Si Huda hi kawasahan iban sinwayroon. Usog babae. Katani ni bang siya Muslim na yawajiban sila magpuasa. So, tumarang at tawakan lumahilin pagsamasiho sinumat Islam. Dahil nga sa babiyado, tumuho doon habigi jantong nila inawin paglasaryasahi iban sin pagmarayaw hapag kahinila manusya. Bangyad to jumatu maparihala in mujtama, in society, dahil hakangian iban sin mga mapsada magdyan. Amen. Demikian in pagpuasa ini anna siyam yaj'alul muslim yash'ur wa yahussu bi alam ikhwanihi. In pagpuasa mahinang sa babati niya in hambuk muslim kana naman niya in pagkana naman si mga katay manghuran niya miskin. Amin biya mga kasusahan kasigpitan pagkana naman niya sin tay mga niya miskin. Sa babang siya magpuasa, in siya hapdiyon, iban sin uhawon. Dahil nga sa mabiyado, katumtuman niya, in mga katay manghuran niya, miskin, mahinang sabab, in siya makapagnafaka kanila. Mahinang sabab yado, tumuho in ulong hatay manghod niya. Sarta hikahukot, in sinbag kasilasan, iban sinbag tay manghod, hantara, sinbang sa muslimin. Namig yan din nga mga hikmat, makawa na ito hapag puasa ini. Al-siyam tadribun amaliyun ala dabtin nafs wa jihadiha. In pagpuasa bilang pag-anad, pagtarbiyah, sarta maguno. Unin tarbiyahon di. Amuin magpupo sin hawa nafsu, iban sinamin magluas lungsad hasupaya ma-control siya in hawa nafsu. Wayo abdi ila sabar sarta mangindarahi pamuin ini kautubuan kasama iban dahon ingkatan responsibility dia akan kimo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin tumanggung sin uno-uno na kasigpitan asupaya mahinang inhambo og muslim puasin pagpuasan niya ding hamaga sarayaw-rayaw hal amo in dumugang in kamuka niya fa Allah dumayo in pagkamang ibadat niya. Sarta, mahinang niya akhlaq, inamuin, akhlaq yang Hindu, sinakam Islam. Yan doon nga mga hikmat, may ta, may wajib sinallahu ta'ala, in pagpuasa diha, kurang Ramadan. Ada po ning kalagbiyan, unisim diya mga kalagbiyan madawhat na, diha, kurang Ramadan, mamanus na isab, sumabot sa jakita, ding mga kalabdian niya, diya na sin hadis, nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya riwayat di Bukhari wa di Muslim, idha jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghullikat abwabul nar, wa suffidat asyayatin. Apabila dumatong na in bulan Ramadan, maukab in kalawang-lawangan si sulman. Iban matambul in kalawang-lawangan sinarka sarta hukutan in mga syaitan. Ini nga mga galabyan. Karena in panglagboy sinallahu subhanahu wa ta'ala hamulan Ramadan. Ukamun ilawang sinsun. Tambulong ilawang sinarka iban hukutan in mga syaitan. Yan inding nga mga galabyan simbag puasa hamulan Ramadan. Alam makaasumo kita. Nasabot hadis yawn, hukutan yung mga syaitan. So mayta, mataod din ang mga nagpupuasa at dawakan, misan bulan Ramadan, masinaman, aong kakitaan na to, din ang mga Muslimin, in sila, magpakakahilang sila, sinuno, sin maasya. Magpakahilang sila, sin kakailang yung syaitan. Para halbiyaway ta hadis, yung hukatan ng mga syaitan. So mayta, magkakita na kita, aon din ang mga Muslim,
naghinang damangi. So, jawab dito mga katimang hurag ini, jawab si mga ulama. Hapag syarah nila si hadis ini, ingkay mananlaw nila, maksud sinamuin, hiukutan ng syaitan din, ay mga maradatu syayatin, hamukkaw. Aming mga syaitan, kimarok, inamin ni nila, managsati, anang kapuan. Sabab nasabuti ni Hanukeng hadis, in kaul, at kabtangan, maradatu syayatin. Aming mga nakalando, kimarokin, panatsat nila, hanang kapuan. At iningkay mananlong yung syaitan, mayroon na. May kihukutan. Hika isa, yan to, panawid sin mga ulama. Ikaw niya, imaksud din doon niya. Amuin, kaya hukutan yung mga syaitan, amin mga sila, kaya parihala nila in pagpuasan nila. Kaya ayaran nila in pagpuasan nila, dahil hamaga makabatal, dahil hamaga amin makatamak. Dahil nga sabiat to, biya nila ra, kaya hukutan in syaitan nila. Sa babang mo yung ayaran in puasan, di kau huminang, sin uno-uno na, hikabatan at tawakan, hikatamak sin pagpuasa mo, hati niya yung syaitan, mayroong nakasadsa. Kaya hukutan mo, biyak mo ra, kaya hukutan yung syaitan. Adapon long niya mga tao, amin wala nila, yayaran yung pagpuasa nila. Hati niya in mga tao ini, misan nagpupuasa, yung unda na misara hikabaktusa, yan na sin pagputing, yan na sin paglimot, yan na sin pagfitna, iban sin kaibanan, iban imihinang lisab sin kakainang ikabaktusa, hawak to sila nagpupuasa, na yung mga tao ini, wala nila kihukutan in syaitan nila. Mayroon. Sabab si mayroon pag-ayag nila, ang puasa naman. Kami yan. Inikatukaw, inhukutan na nilong niya, amin syaitan, jiin. Ada po ng syaitan manusia, may kihukutan. Sabab, in syaitan, dua klase. Syaitan jin, iban syaitan manusia. So, pag kayo syaitan jin lang yung kihukutan, ada po in syaitan manusia, pero kihukutan. Hanggang makakita ko, misan puasa, amuin, aon din ang mga tao, magpakailang na si mali. Magpakailang na si maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan, din nga mga kalabyan, insyayaw na ipagpuasin, mamilantamin, sinhambuok Muslim, din nga paghinang dosa. Mahinang taming sinhambuok Muslim, din nga paghinang dosa. Sabab kaya riwayat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة الصيام جنة فإذا كان يوم أحدكم أو يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Ini hadis ini kaya riwayat desa si Bukhari dan Muslim. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagpuasa junna taming siya. Dahil sabi ito lang niya, bang ingkaunan niya hawak to na sin adlaw sin pagpuasa sin hamok din kani, ayaw siya maghilang sin rafas. Kunin natin sin rafas. Yung rafas ini, aming mga bisara lukat lambing. Bisara, lakat-lakat yaon. Mayroon ka puswa iddahan. Wala yaskhab. Iban ayaw siya biya mga magbisara biya mga mag-ulak at huwag magbisara mayroon agdat yaon. Hawak to siya ng pupuasa. Sa tabita pa, bisan ba siya pamuhungan? Sinhamong tao at tawagan dahon siya magkalo, di siya paabjanan sumakawa, inhipawayta falyakul inni imrun sa'im. Bunal to din ako, taong nagpupuasa. May taantay tawa mo yung mga lukado, at tawagan yun mga lukay mo, luma magkalo at tawagan mamungmong, may taan siya patungtuman tuwan din ako puasa. Kalong-kalong ramayan, intawa mo yung dumakin mo magkalo, magmartabat kapag puasa. Sabab yung kung nagpupuasa, salta yun siya, lumarak siya namin pagpuasa. Yan. Yan doon yung mga kalabyan. Salta din kahakalabyan siya pagpuasa,
malaggoin pahala. Malaggoin pahala, hirihil sinallahu subhanahu wa ta'ala, hatungod sinamuin, nagpupuasa, ang Ramadan. Sarta, gantian ba? Inamin ba mong sinsimod sintaw ng pupuasa, hahadarat niya, lawi inahamod na yung sinanakasturi, nasabot ini, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi, la khalufu fammi as-sa'im, o la khulufu fammi as-sa'im, atyabu inda Allahi min rih al-misk, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi ashri amthaliha. Kaya riwayat din sa Bukhari, inalisin. Sa pahang ko, patuhan amuin indin hawabaran ko, yaun halong limani. Maksud Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto to, inba mo sinsimon. Sinta unang pupuasa, sabab ito nagpupuasa, na magbaho inamin simod niya. Sabab sinamuin, long ka tinain niya yun, in-stomach tayo ni, mag siya empty, mayroon loon, mag-uskaw yung biyahangin, long ka mo kung marawin na hamon. So, bida sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inamuin, baang sinsimod, sintaw nagpupuasa, lawi mahamot, bahadarat sin Allah, then sinamuin na nakasto. In lanakastori, siya ini in lana mahamot, way magaliw, sinahamot niya, halaman sin surga. Sumagawa, asamantara, in nagpupuasa, miyaho in simod nila, karna pagtulay sin pag-ibadat fa Allah Ta'ala, amunin pagpuasa. Hati niya miyaho siya, hakar na sin pag-ibadat, gantian sin Allah Ta'ala, lawi nahamot na sinanakasto. Sabab in siya yaon, nasya'a min ibadatillah. Tinyag kimwa, inamuin, baho, sinsimod, sintao, hakar na sin pag-ibadat niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na isang si mga tao magkasyahid. Kaya wait hadis. Inamuin dugo nila, simbatay syahid. In sila ini, in dugo nila maghamot na nakasto. Wariho, rihal mes. Inamin hamot sin dugo, sin tao na syahid, maghamot siya na nakasto. Mayta, sabab naasag in dugo nila, hakar na pagbawbog, sinahakaman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad turaysam in pagpuasa, miyaho in simod mo, hakar na pagtunay mo sinibadat, pagpuasa, fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang to, gantian, sin mahasod si Allah, lawi na mo, nang sila nakasturi, sumagaw, dito, lahadarat sin Allah ta'ala, bukon na hindi. Ang kana siya, at inna Allah, bukon na hindi halun niya. Sababin siya inilita, tinggalan niya, in pagkaon niya, in pag-inom niya, wa syahwat o iban si syahwat ni maksuda min sumuok paasawa niya, hawak to sinadlaw, wala niya hinang, min ajli hakarna, lang sinallahu ta'ala. Bukun hakarna, hisiyo wag hisiyo, sa hakarna. Piyahal ka niya indaakan ko, dahil sin kabayaan sinawin hawa nabsun niya. Pagkaon, pag-inom, iban sin sumuok paasawa. Sarta biyita, asya muli, wa na abzibih. In pagpuasa suko ko, ako in tumumbaskan. Ako in tumumbaskan. May tainisyo ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna in katalang mag-ibadat, sin manusia, piyangandol sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagbista, sin hinang nila, ang mga malaikat, rakib, iban sinatid. Piyangandol sin Allah ta'ala, inamin pagsulat sin karayawan. Ada po nin pagpuasa, siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya tumumbas. Siya rin sabihin tumumbas sa kaiwanan, sumagawa, siya buday di exclusive in pagpuasa, sabab sin kalagguan sin pagpuasa. Wala piyangandol haman na yun, malaikat. Asya muli, wa ana adazibih. Ipuasa suko. Apin mismo in tumumbas ka. Hamog karayawan, lipaton makhang. Yan doon nga mga kalabyan sin pagpuasa. Mamanus pa mga katay manghoran, hamog dito, aon hamog lawang halawang sin surga, pagtawagon babor rayan.
Wayroon magkasud. Halawang yaon, buat malingkan mga tao nagpupuasa. Mang magkasud na yung tao nagpupuasa, tambulon na siya. Tambol. Wayroong magkasud doon. Yan to na yung mga kalabian na sambot na to. Alhamdulillah. Adapon in hukuman, simpagpuas. Unin hukuman ni. So, pangadyon na rin ni, muna-muna, inamin pagpuasa, inuhukuman niya wajib. Fardo inuhukuman. Wajib inuhukuman. Na wajib sini, hataon hikarwa, sin kapaglain sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan magkafa Madinah. Hataon hikarwa na wajib. Sarita na bilang sini, ikaupat rukun, dengan mga rukun sin agam Islam 5. Adapun in dalil, may da siya na hinang wajib, inaming pagpuasa ini, mamanus dalil. Awan dalil ha kitab, ha sunnah, ha ijma', iwan sinahaakkal si manus ya, ma'kul, dalil akli. Muna-muna ha kitab, ha Quran, yan na sinfarman sin Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ya kamu mga beriman, fiyardo na kaniuin pagpuasa, biya day isang kafardo, ha mga umat na kau na rin kaniyo. Muling maksud, la'allakum tattaqun, supaya kamu maingat magmabuka sa Allah subhanahu wa ta'ala. So doon haayat ini mga katayman ko, ramatarlam, sin fiyardo, sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagpuasa, ha mga sila beriman. Tiyawag yung mga sila beriman karena sila ini insan diyat uminang iman sin tumabuk sin uno-uno na luluwanan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sin uno-uno na fardakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang tiyawag yung mga sila beriman. Piyagdo ka rin pagpuasa, biya day siya kafardo hamang umat na kau na rin ka. May da siya butin umat na kau. May da siya but hayat. Laong sing mga ulama, hanggang siyambot in umat na kaon. Nasupay, di maka magyan-yan na yung inamin umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kita sa jim, biya wajiban, biya tanggong sin pagpuasa ini. Ada kala mag-yan-yan na kita lihat, may tayo ng Allah Ta'ala kita sa jim, biya simpitan, magpuasa, may tayo umat na kanawin. Tayo nga sabi ito siyambot, magsawpama dia agka ating pagpuasa ini, maka day sab di akan humat na kauna. So di kita magabisa. Siwo. Inamin lang ta pagpawajib kato sinullahu ta'ala matsingkan. Iba na sumpay madali. Magsaupa makiarausan sinumat na kauna. Hinang inamin pagpuasa, demikian karausan na. Sababin sila manusia. Kita manusia di sa. Karena inallahu subhanahu wa ta'ala bang siya magdaak haipon niya hakadar kakaususan nila. Di magdaakin Allah subhanahu wa ta'ala, simbarakala di nakakausan. La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Di magdaakin Allah subhanahu wa ta'ala, hamog ginawa, at malaingkan, hakadar kakaususan niya. So, yung pagpuasa ini, di akan sinullah ta'ala. So, kaingatan niya kakausan. Karena siya ay nagpapanjarikato. Allah ta'ala ay magpapanjarikato, ay nagpapanjarikato, di nga sabi ito, kaingatan niya, mauno in level sinawin, gausta, kapag kamano siya, amin tumabok, iwan huminang, sinparda akan sinullah subhanahu wa ta'ala. Sa ating maksud na sa Buddha ayat, la'allakum tattaqun, supaya kamu magmabuka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin yung maksud sa lagbo-lagbo, mga katay manghuran, madawhat tayong takwa. Unin natin sin takwa, ay أن تجعل وقاية بينك وبين عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. Maksud sin takwa, kaya siya hawikay. Amo na lang yung huminang ko damin, haantara mo, iwan azab sin Allah, biya din yung paghinang tamin. Labay din huminang sin pardakan, iwan dumayo sin tiyang langan. Aminin objective sa lagbo-lagbo, may ita, kaya wajib ka tuin pagpuasa
hamulan Ramadan supaya tumubo ka to indakwa amin maingat kita amin matinangga kita huminang sindakan iban lumayo simpianggangan karena in kita ini on waktu kaya hati-handa inhinang yaon di akan sumago di tahinang kaya hati-handa inhinang yaon pianglangan sumago ang bisa ng kasusuban hinang may dahil sa mamsin mayroon ka mga fa Allah subhanahu wa ta'ala mayroon ka mga fa Allah subhanahu wa ta'ala iban hasa mamsin makusog in hawa nafsu doon hagin nababarang si manusia karena kita ini hanggang may tayong mga manusia magpagay ng mani di nga mga sawab sa lagu-lagu hawa nafsu nafsu si manusia inan nafsa la ang marat miso sa wanar tuod in nafsu si manusia ini amo ini magdagi pahinang mani na nga sabi ito hanggang diat kita nagpuasa akar na asubaya magkontrol din nafsu ta supaya matarbiya kita sin Allah Ta'ala biya diin magkontrol sin hawa nafsu hangkan may ko di pakaulon di painumon di pasukon hawag to sin adlaw paasawa mo supaya matrain ka trainingon ko sin Allah Ta'ala magpupuk sin amin para kala kasuswakan para kala kasusuwan mo supaya ini kau artinya matinangga atau akan mabiyaksa na kau magkontrol si nafsu. Sabab imahunit, mang ikaw imakontrol si nafsu. Mang ikaw imakontrol si nafsu. Hanggang diarita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Di masampurnain pag-iman sinhangga tawrin kani sehingga inamuin hawa nafsu niya yaon mahinang inahawa nafsu niya makan hauno na diaraku long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yan to dalil ding haayat manunjo kisin ka fardo sin pagbuas yan sarta na sagbota in maksud sa lagu-lagu amunin kamo ka Allah subhanahu wa ta'ala kamo ka Allah subhanahu wa ta'ala amuin mapupo ta mga umat Islam in hawa nafsu sin mapupo demikian yung dalil dengan sunnah kaya waita hadis buniyal Islam ala khams biyangon in agama Islam halima amuin barakala nasabot dito ilabit Saudi Ramadan demikian hanungay nga hadis mayda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawag tamu aun hamuk arabi miyadto kaniya nangasubo para Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا يا رسول الله بيتي أبو sin manguno impyerno ka mo sin Allah ha pagsamaya nalong sin Rasul sa may ginawa ko pasyan naman ko sumunod mag-voluntary umusiuno ni mga sun akhbirni bima farada Allah alayya min as-siyam qal shahr Ramadan maytay ako manguno impyerno ka mo sin Allah ha pagpuasa nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan napuasyan to na sun except yung mga kaiwanan biya si mga kifarat na dali yan doon kay barakah ada po na ijma may na ijma yung mga ulama sin wajib inawin pagpuasa hamuran Ramadan isiyo yung mag-ingkaw ang hindi niya kilahon yung kawajib sin pagpuasa inuhukuman ka niya kafir murtad apabila di mo kilahon in kawajib sin pagpuasa sin matarnang in baita sin Allah iman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min siya wajib umus di mo kahagaron inuhukuman kay mo kafir iwan murtad baita sabab piyuting mo in baita sin Allah piyuting mo in baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na imanghimuting ka haamin baita sin Allah iwan Rasul kafir inuhukuman kafir yan tunay nga mga dalil longda ijma demikian haakkal longda dalil akli kung naman na yung pagpuasin sababon
li syukrin ni'mah. Sabab ikapagsukur sa ni'mah. Ikapagsukur sa ni'mah amin yan ng harakin mo sino Allah subhanahu wa ta'ala. May ita. Matsawab, apabila piagangan mo, ingin hawabaran mo na yung hapagkaon, iman pag-inom, iman hajima, hazaman tartanto, waktu sinadlaw, doon na hinitingatan min halga sin pagkaon. Biya diin in halga sin ni'mat pagkaon. Biya din in ni'mat atau kan halga sin ni'mat pag-inom. Amin dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ito, kapag sumulan mo, in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena, in manusia, aun waktu, kaingatan niya, pagbiya din inahalga sin ni'mat dihil kanya sin Allah ta'ala, mga minahawag yan, di niya longta, amin, di siya makapagbaya sin ni'mat. At wakan malawa ka niya sa saat. Doon akong kaingatan din, halo sin ni'mat. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihil ka. Namikyan din nga mga dalil akli sa buta kaina, magkuwasay wasila ito nila takwa. Wasila at niya tiranan ikadawhat mo sin kamuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa wabiyad magsawmama ti maallok na nabiyaksa na hindi nahamaran mo magtangka sin parakala diyari sin syara parakala mo ba yung pagkaon yung pag-inom iwan sin sumupa sa hawak sinadlo imang ini halal sa ini mo ba sumagawa doon na bulan Ramadan yang nanan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw niya yung mga bakas parakala mo ba ano kay bulan nabang sa upama nabiyak sa na yung ginawawaran tumangka din yung mga parakala hiyalal doon na ini mas labi kakausan mo tumangka yung ginawawaran mo dengan parakala haram dengan parakala haram kaya nita sin Allah subhanahu wa ta'ala lalakum tattakun lalakum tattakun yan demikian in magpuasa ini kasran ni syahwat hatinya supaya mapunta in syahwat si manusia sa magmayta in nafsu ini apabila biya mga kansuan na doon na ini biya kumusugin syahwat niya sumaga bang siyahap diyon kumuin namin syahwat niya mayta sabab sin nabibisi siya maglawag sin pagkaon inamin ginahawaran hanggang kumu in syahwat si manus ang kanang advice ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga sila bata bago amoy wayron hikakaos nila mag-asawa o pagpuasa niya na sinahadis ya ma'syar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijaa ya kabutong bukan sin bata bago isiyo-siyo in makakaos din kaniyo mag-asawa na mag-asawa na siya sabab in pag-asawa niya hawak to siya bata bago lawiyaon hikapu si mga ton iban ikabalihala sinawrat niya isiyo-siyo din makakaos na magpuasa siya sabab in pagpuasa niya ubat sin syahwat niya hikaku sin syahwat amin ang advice ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at iya magpupo si hawa nafsu mga umat Islam karena in hawa nafsu ini biya na sinsamlak ko kain amo ini mangindarahi manusia na ingahinang haram sin Allah subhanahu wa ta'ala in hawa nafsu amo ini gumuyod manusia mahiram sin Allah subhanahu wa ta'ala palum sin ang pinagkadyahan dahil nga sabi ito hanggang piyaunin pagpuasa supaya mapuputin hawa nafsu. Hanggang in Jibril alaihissalam hawakto amuin piyapan niya rin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin narka piyapan niya rin Allah ta'ala narka piya bisita Jibril alaihissalam pagbisita si Jibril alaihissalam yadto na in-inda jinis siksa haram sinapinang kajihan yaon na imano siya tiyata pa
Yaon day mano siya, pasuron in kadena, ding hamuli, pakwaon ding hasimon. Yaon na matunaw imano siya. Yaon na tukulon imano siya. Magkapusat-pusat. Nagbalik in Jibril alayhissalam. Ahadarat sin Allah Ta'ala, iman sinakiniya. Sabahan ko ya Allah. Hakatinggihan mo. Wayroon ding hamano siya, makarungog sin suy-suy. Hatungod sin siksa haram sin apilal ka jahannam, matmalingkan, di sadya sila makasubang. Hati nila bang nila karungo kanin suy-suy sinan ka. Hinahon nila ingkatan, supaya sadya makaadib sila, dahil hapilan ka jahannam. Pag-uwas siya tulikos sin Allah Ta'ala, iyan, narkasin hawanap siya. Likos. Ang pabiyawali kay Jibril alayhissalam, bisita matuman. Pag kita si Jibril alayhissalam, mga umatis na, mat inarka, lilikos, sinhawa nafs. Hati niya maluhay suro ni narka. Maluhay suro ni narka. Sabab akaron mo sa nafsu mo, qualified na ko makasundar ka. Na nagbalik in, Jibril alayhissalam, pa Ta'ala managi niya. Sapahan ko lang ihakatig niya, ya Allah. Yan kabuan ko yung magkapiling kataan, manusia, makasundar ka. Sabab yung manusia ini, kari asali taganapso. Taganapso. Amo yan mga mag-Islam. Dahil nga sabi yan, ulong kado sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan, kaya doon ka din pagpuasa. Masubaya, di na sinagita kain. Mabiyag sa ingin hawaranda, mag-control sin hawanapso ta. Mag-control sin hawanapso. Sabab, masingpit, maghawanapso yung nagkakontrol ka ito mga mag-Islam. Ang kanyari, biyan doon ka yung pagpuasa. Yan. Ang kanamisan ko kalon sindawa, di ito paabdyan. Iniway ta sa dyan puasa. Puasa. Bihanin advice ka ito sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul ni. Adapon, inrukon sin pagpuasa ay mga rukon ini. Bayda sin mga ulama, dua inrukon niya. Dua. Ikaysa niya, ang niya, ang tiyamin magniyat ko, hawak to sin doon, sin mamuasa ko sin konsumyon, kaysa. Ikaruan niya, tumangka ka, dahil nga, kawa sin fajar o sadik, sambil patumong kumitso. Aminin rukun sin, pagpuasa. Magniyat ko sin doon yaon, haulo-ulo lang ko magniyat, hapanagnan sin doon, ha itungan, atawagan, ha inapusan, bagman before fajar, bagman ko nakaniyat, sabab sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya riwayat ni Hafsa, long sin ha, long niya, man lam yubayyit siyam kabla al-fajr, fala siyam lah. Isis hindi magkapagniyat sin pagpuasa. Before fajar, mayroon puasa tayo mungkin. Hanggang hinang rukun sin mga ulama. Hamok dito inamin niyat. Adapun, hikarwa rukun. Amoy lang da. Suway magtangka din hakawa sin fajar sali. Sambil tumubo minso ka. Asabab sin farman sin Allah Ta'ala. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Pangaon-kaon na kamo, iban sin panginom-inom na kamo, maksud di hadom sin Ramadan, pangaon-kaon kamo, iban panginom-inom kamo, sehingga tumarang na kaniyo, tumampal kaniyo, inamin khaytul abyad minal khaytil aswad. Maksud din di, amin puti sinamuin sinamin fajar, ding hakatigid duman sindu, gumanin fajar. Thumma atin musya ilan layo. Mahuli na sampurna amin pagpuasa sambil pamit dum, amin tumog guminso. So sabab sin ayat ini, hinang rukun hikarwa ay al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurub syams. Magtangka ding hagawa sin fajar, dahil hamakatan makababatan. Yasin pag-inom sa mupasaw, sambil patumong kuminso. Yado inrukon mga umat Islam. Ayan. Adapun, imbiya mga jinisan sin pagpuasa niya, jinisan sin pagpuasa. Mabanos, muna aon, asaw mo mafrud.
o namin pagpuasa, fardo. Biasin pagpuasa bulan Ramadan. Simu dalam keadaan atau qadaan atau puasa kifarat atau puasa min nazar si manusia, ini lima wajib. Demikian ini kalau klase si puasa sunnah. Amin au nasabut hasyara in sini puasa sumarwa sunnah in hukuman hikaisannya biasa namin somi Arafah. Magpuasa kau siyam kasubangan sin bulan Hajj atau Yawm Arafah. Sebab si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyamu Yawm Arafah ahtasibu ala Allah an tukaffira atau an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Inamin pagpuasa haadlaw sin Arafah ay siyam kasubangan sin bulan Hajj. Pagpuasa hadlaw yaw inakulong niya ahtasib ala Allah. Inamuin ipamistahan ko lang niya kami tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kiparatun indusa sin tahun 5 bay iban sin tahun susungon puas niya at niya 2 tahun dosa mo 2 tahun 5 bay iban sin susungon kami niyaon mauno mapapas sa amin dosa sinisi ada punin dosa nakula hindi sumay pagtawatan mga umat Islam. Nah, in hikaw, aning nga mga puasa sunnah, amuin saw, Yawm Ashura. Yung pagtawagon, Yawm Ashura, hangpo kasumagan, ning hawlan Muharram. Sabab, in Yawm Ashura ini, amuin in adlaw, liyapasin Allah Ta'ala Musa alaihissalam, iban sin Banu Israel, ning nga paminsan na Fir'aun, iban sin sundalo niya. So dia akan ini si Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpuasahan dia ini pagdating niya sa Madinah iwan sinagi niya kami long ya in labi mabatot dengan yung mga Yahud antukan Musa piwasan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayo in pahala ni makapapasin dosa amuin nakauna ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla amin dosa na kauna, papasok din namin pagdosa. Ang mula sadya, yung Ashura ini, sunnat, puasahon mo, inamin yawmun kablahu, wa yawmun, au yawmun ba'da. Puasahan mo in adlaw, before sinangpo kasubangan, atawa, amin adlaw, after sinangpo kasubangan, at niya siyam imansin, ikahangpo, tagis. Sabab sin, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lain bakitu ila qabil la asuman nagtasa magsadya biya mga bakita tiyo tumatapa yung muhi pa at sabil patahong susunod tanto tuot puasa ko yung amin nagtasa hikasyaman pa sa mamayta in Yahud magsila magpuasa hangpo kasubangan di nga sabihan to hipasulang yan to si Rasul sallallahu alaihi wasallam puasahan kain siyang iwan sin hangpo kasubangan. Amo yan. Ato akan hangpo, iwan sin ikahangpo tag-isa kasubangan. Sarang sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu yawm Ashura wa khalifu fihi Yahud, sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Puasahan niyo in yawm Ashura, hangpo kasubangan sin Hajj. Siban sulangan yung mga Yahud. Sabab in Yahud magpuasa sila yung Ashura. Kaya sabi ito, puasa yung yun adlaw before niya, siyam kasubangan, iwan sin adlaw after niya. Ikahang putagis. Kaya sabi ito, yung mga ulama, tiyaritin nila yung pagpuasa sin yung Ashura. Muna-muna, puasa mo yun po kasubangan. Ini ni adnal maratim. Pinaka martabat sin pagpuasa sin yung Ashura. Magmulya. Piwasa halin ang po kasubangan sadya. Inyan to, mayroon na sabihan mga karahan niya, magmutong gagarin, ang po kasubangan. Inhikarwa, biya mga darajat, biya labi afdal, ding ha, panagdaan, puasa mo in hikasiyam, iman hikahangpo. Ini ni afdal, ding sin hangpo sadya. Hangpo sadya. Iwan sin, atawakan hangpo, iwan sin hangpo tagis. Ini ka to,
puasahan mo in siyang kasubangan, hangpo kasubangan, iwan hangpo tagi sa kasubangan, ini ni afdalul maratib. Labi afdal, martaba darajat sin pagpuasa yung Ashura. Ini ka tunay nga mga puasa sunnah. Amo na in, magpuasa ka, unong adlaw, long ka ayam min Shawwal, sitata ayam min Shawwal. Ini unong adlaw, dengan bulan Syawal. Sebab di hadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan, thumma atba'ahu min Syawal, atau sitta min Syawal, kana kasiyamid dahr." Isisin na mo sa bulan Ramadan. Sarta ya urulan niya unong adlaw. Dengan bulan Syawal, dia puasa Ramadan. Simundan siya unong adlaw ang bulan Syawal. Kaunan niya biya na siya nagkapuasa hanggang tahun. May dato hanggang tahun. Sabab, inamuin long ta hanggang tahun ini, hangpo tag 2 bulan. Hangpo tag 2 bulan. Na inamuin hanggang bulan niya, bulan Ramadan, tong ta insiyon hanggang bulan. Hanggang bulan, sa katluan adlaw, magmusya biya mga he times pa 10, may nang siya, hinanggang walang times may nang siya hangpo bulan. May nang siya hangpo bulan. Hati niya, was inamin unong adlaw yadto. In unong adlaw yadto, he times mo na isang yadto. Pamin 10, may nang siya 60 days. 60 days, equivalent siya 2 bulan. So may nang siya hanggang. May nang siya hanggang. Kamayan mga batisla. Ada pun bangsaw pa ma ang pakada ni Ramadan. Diya simplong ta zaman na ito ini ang mga tao ang pautang niya sin Ramadan 5 way. May ba siya nagkapuasa? Sinamin kada niya yaman, no? Example, pagpuas sin Ramadan, sumulin mo lang Syawal. Uno, mamuasa na ako magtisod na, hadi mo pagkabayaran in utang mo. Amin fardo. At wasubay ko mamayan magtuisin fardo before in sunnah. Na doon na hindi, in pamaham sin mga ulama, muna-muna, subay, unahan mo sin fardo. Sa babin fardo, inisukutun kau si Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum niya sin sunnah. Mga mo in, maubos mo na hito na inutang mo, kadaan, ang pagkaw magpuasa, sinamuin uluman daw sunnah. Sumagawa, mangsaw pa malongga. Amuin in waktu makipot na, niya din makipot na. So pama in inagapin long ta adlaw ning bulan Syawal uluman daw rakuman. Sarta takautang ko, bang yun bang ko magpuasa pa kadaan mo karon ha uluman daw yan, muklas din bulan Syawal, mayroon na, sunod Syawal, doon na hindi, jiyari long niya, puasahan mo muna in sunod Syawal, ang bako magkaba. So bayta makiputin mo. Niya dasing mga amin na Arafah, yung Arafah iban sin Ashura. Insilin makiputin mo. Pag uwas sinamin yung Arafah siyang kasimuan, mayroon na. Dami ka din Ashura, kasi mayroon na. Bukom niya silang niya pagkada, sin Ramadan, maluag, buwasa, pinamin waktu. Bukod siya mudaya. Daya sabi, banglong niya, at niya makiputin waktu, ulumad daw rakuman, inagapin hamulan Syawal, pamuasa na ko sin sundan Syawal yaon, mahuli na ganti amuin, kapag kaba. Sabi na Aisha radiyallahu anha, namayta, kana yakunu alayya as-sawm min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu ila fi Sya'ban. Ikaw lang yung batas utang bupuasa sa Ramadan. So di ko lang yung kagawusan, bayaran yung utang ko yan, ba't malikan sumay na Sya'ban. Hati niya, maray din Ramadan sumuno. Sya'ban niya nagkiyakantiyan, inutang niya sin Ramadan na to. Sabab sin kabisihan niya, Rasulullah sallallahu. Yan to, Aisha radiyallahu anha. Nagganti siya, sumay na Sya'ban, masuog din sumuno Ramadan. Na, di kita magkayanin Aisha rito ay nagpuasa ha, yung Arafah. At tawakan, unumad daw sin Syawal. Ha, mga adlaw lang ta ang kapaindahan niya. Tagto nakapuasa yan. Ina Aisha radiyallahu anha, sabab sin magtulong tamin
layat na siya. Okay. At inabiya, di na siya biya makaiyan. Di makaiyan. Daya sa biyad to, mga katay manghuran, insyaallah, na sumpatan na tumaan, in pangadyan sin kita nyo, murah-murahan, mahaba pa yung namin lecture tayo ni, insyaallah, mangman amuin, tutukan na to, inamin mo do ini, hasupaya, amin, magawa na to, bisan na kuman-maniyo, tingha mga hilalawan ni karina na to, ready, tuntukan na mulindo, wa po ko hada, wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Yan ito na kaunta pangadyan sa patuntun si na guru na to ay dunyaon amin timag na yung pangadyan sin kita niyo atong sin pagpuasa lang insyaAllah. Kaya na sinagi sin kami hati niya ayun turun niya iniring na panagnaan sin ini bab atau panagnaan sin ang kitab nasabot doon na ini pagpuasa tayo siya maubos insyaAllah na manjari ang natin biya mga kahinapusan sa waktu ng mga riyahon insyaAllah abi ada sinadlaw ini na ini jagahan na ito ay namin programa insyaAllah subhanahu wa ta'ala na salam doa akan ipatahan mga kataw tayo mahuran haun-haun na binayawayan kamo na ini utang salam doa kanyo serta pagsupor pa mga ini pag matuyo niyo amoy umalok kamo insyaAllah magkahampit kita niyo rin ang mga pangadjian nito serta makapahugot ka tutan niyo sin amoy pamawbog sin sarak sin Allah subhanahu wa ta'ala manjari di na kami magpahawa ay balik ko pa wala na ito magbalikin na microphone namin magkhatam sin pangadjian sin kita niyo insyaAllah may harwa apan Alhamdulillah, salamat sin urusin kami. Ito na yung pengajian, tiyatot ba, murah-murahan, muhin, tutukan na ito yung mga pengajian, ang daw di programa ini, supaya makatawa kita nyo. Yung mga ilmu, ipag dihil si mga kaburuhan. Luwan-luwanin, insyaAllah, mamay tinikan nyo. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.